Uphunyuke emlonyeni wengwenya umculi kaMaskandi ngemva kokuhlasela izigebengu ebezihlomile emzini wakhe zashaqe impahla namaselula efosforus eGoli. Uboneni Magubane wodumo lengoma ethi Kezigi ubhale ekhasini lakhe kwe-Facebook kuleli sonto ebengumdali-ke ngokumehlele. Lo mculi ubonge umdali omkhuleko wathi yena-ke nezingane zakhe bangenelwe izigebengu ezimbili ebezihlomile. Uthe zingene ngabo-8 ebusuku kuleli sonto zafuna ngodli izingcingo zabo sibakhombe ngesibhamu. Sikhohle ukukhiya-ke isango lasemnyango sabona ngamadoda egulukudela endlini. Maqeda afuna-ke izingcingo zethu. Uthe uma siqeda noma-ke eqeda ukuzithatha aphuma-ke endlini ahamba. Sisale-ke nezingane saguqa ngamadolo sikhuleka kumdali sibonga ukuthi ahambe lamadoda engasilimazanga kusho-ke uboneni. Bathe-ke besakhuleka aphinda-ke amadoda aguludela endlini athatha yonke impahla esebenza ngogesi, amakhadi asebhange nomazisi ngokusho kwakhe. Uthe-ke ubeke esebhekisa isibhamu phezulu kanye-ke ngenhloso yokubasabisa ngokulandisa-ke kaboneni. Uthi maqede-ke ahamba nezimpahla